So, what's up guys? It's me again, Andrew Sabihon, and you're watching Andrew Vlogs. So for today's vlog guys, since last, I think 2 weeks na ako maka-vlog. Kaya last na ako-vlog is Bohol experience, and then I posted it in my YouTube channel. Subscribe jud mo kay kung di mo subscribe panduklod ta mo. Charot lang. So let's start our vlog. So the title for this vlog is Our first nga nangutana is Kate Ashley Perez. If masweldohan na ka sa taga YouTube, unsay mo first nga buhaton sa kwarta? Nya, magpag-giveaway ka? Yes. And wala ko sure if masweldohan pa ko kay I'm not fully registered pa dyan sa membership sa Google AdSense. So mangita pa ko og katabang para matabangan ko sa Google AdSense. Register na ko sa Google AdSense is pwede na tamot giveaways. Akong i-giveaways nga teddy bears is we bears. So mahal na siya, so depende mo na siya sa sweldo. Kung dako ang sweldo, kay kung gamay ang sweldo, baka mahimuan na. So next is Nicole Sanchez. Sugot ka, apil kas ibong Adarna, pero ikaw lay second or imitan nyo. Joke bitaw. Sayop di ang magsalos. Oh my gosh. Come on. Yeah. Boom. Kuan. For me kay di man sip ang magsalos if naa kay rights kay napadrabay uban tao nga imbes di ilaha ilang kuhaon murag ballpen bisag dili ilaha ila ra man nakit-an ila din kuhaon. Agaray. Nicole Sanchez, ako itang pagrinig mo is kung nag-away mo game mo, just solve your problems and don't forget to trust the Lord kasi si Lord ay gabahala sa tong life, and be thankful nga bahalag wala siya si mong side, bahalag wala kay mga uyab, be thankful nga nabuhi pa ka sa world. Wow, speech. Next, Princess Miskeda. Nganong guwapa. Princess Miskeda, miss you na. Nganong guwapa ka po. Yes, as what I earlier said, guwapa o guwapo tanan may batig na ako. We are made by God. Wow, Philippines. Charet. Next is Chereng Randolph in the third. Deserve ba na ako mababay? No. As in, no. So next is Ashley Carrion. Boy ba or girl? Minsan niyo kagaya sa yung pungutan na kayo. Boy or girl? Or basin kung nagpasabot ka nga gusto sa akong gender, boy ba or girl, mas piliin ako ang boy kaysa sa girl. Ang behalf na ako sa tunga. Next is Erbelrin Belvester Navarro. Giunsan yung pag-edit imong mga pictures. Well, kung mag-edit ko pictures, I usually download Lightroom app like that para makabaw mo sa akong mga pang background. Lightroom app siya guys. So, i-download niyo siyang phone. Dako na siya gig. It's 1.6 gig. Na siya kadako ang gig sa Lightroom. So, if na po yung storage, then download it. Next is Elizabeth Ha in Tato.
Bayad ka or laki? Unsa man dyan? Yes. Wa ko sa bayad, wa ko sa laki, and diha. Ito nga ko. Like. Next is Melvin Rex. Yung ipungutan na is, nakauyab na ba daw ko og laki? No. Nakauyab og laki. Next is Ashley Denise Fuentes. Ganan ka na ko or di? Yes, ganan ko ni mo kay you're jamming peoples like my best friend Cassandra Venido, Kyle Joseph Bainosa, Erica Patige, and Noena Jer Dayondon, Kate Ashley Perez, Christiania Renales, Chelsea Rizon, Angel Grace Vistaro, and Clarice Chansi naman. Next is Adrian Bainosa Cabanada. Next is Adrian Cabanosa Cabanada. Adrian Bainosa Cabanada. Kung sa'y secret para magwapa, I don't have any secrets for this, but imong gayon ako. Sabon mo lang na safeguard. Amot lang safeguard ito yung gayon. Bagisok to. Patay. Amot lang. Safeguard. Safeguard. Bareta o bareta rin yung gayon. Hames soy ham. Bareta rin na siya. Next is Nicolai Sanchez II. Nganong cute kay ka. Oh my god. Nganong cute. A few moments later. Yeah. Baby, wag ka nang mag-alilangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita, isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Whoa, baby. 10. So, Jinyang Tabura Rakaza. Asa Kagaskwela. I'm from Cebu City. Tom Vicente Ramo Memorial National High School. I'm proud of that. Graduated the school ever since. Next is John Mark Bulawan II. Pwede kong pa-edit ni mo, Charot. Yes, pwede kaya ka. Just send me a pics and PM. Okay. Next is Jazzy Nicole Consol. Blinks ka, Army ka, Father ka. Yes, I am Blinks. The number one ay bias or bias. The number one ay bias, Jet. The number bias. Jenny, storya na. And then, Army, the number one bias is Jungkook talaga. The JJ, Jungkook, Jenny, Jone. I am a fan of June. It's my own It's me. Hindi nakakatawa. A few moments later. Harap lang. Next is Razel. What do you think is better? Having a good face with a bad attitude? Or having a good attitude with a bad face? Paki-answer in a Miss Universe way and I thank you. Oh my gosh. So this is a question, okay? So for me, having a good face but does not have a good attitude is no for me, okay?
Because mas nindot ang good attitude. Bahalag ba tignan? Kaya mas better ang inside than outside. Mas nindot siya. Kaya mas i-prefer mo na to. Maudyo na siya, guys. I-prefer na to ang atong attitude. And always pray and stay hydrated by Ate Mika. Pinapro, maraming salamat. Hello, Miss Universe. So, let's go back from the shoutouts. Shout out to this person. An hour na, 5 seconds na siya. 1, 2, 3, 4, man na. So, thank you for watching. Hope you like my videos and please subscribe and follow me on my Instagram account. It's and my Facebook account. It's So follow my 2 social medias and please be happy and stay hydrated in this summer. Thank you all. Love you guys. Subscribe.